sababu hapa kwetu pana maombi mingi. Lazima tufundishe batu neno maombi. Batu wanaweza kujifunza juu ya nini maombi mingi hapa na hapo, ibada ya maombi hapa na hapa, maombi ingine. Lazima tujue ni juu ya nini tuko nafanya maibada ya maombi sana. Nilamshembele mantene hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jumapili tulikuwa na ibada hapa, nilikuwa nafundisha wewe ni nani na mimi ni nani. Na kule tulisimamia juu ya muda, tutaanzia pale na utaingia mkini kietu kya maombi. Mtu mwenyewe eko naishi duniani, maisha yake ya duniani inaweza kumuonesha wazi kusema yeye alitoka ngambo fulani. Maisha ya mwanadamu wakati anaamini anakuwa Mkristo, maisha yake ya kumfata Mungu inaweza kumwakilisha kusema alitoka ngambo gani. Nawezekana mnamjua wakati anaamini, mko naabudu naye, mtamjua ngambo yenye alitoka ni wapi. Napenda unifuatilie sababu huyu mwenye kukamata yuko nafanya maparkingi sikuipata. Kuna neno ilikuwa nasema lakini ilipita, sikuifuata mahubiri wakati ilifuata image yake. Tulisema kuna watu tofauti, kuna watu wenye kutoka kwa Mungu na watu wenye kutoka kwa shetani, njia mbili. Na watu wenye kutoka kwa shetani tulisema tutabajua je, na wenye kutoka kumbingu kumazabao ya Mungu tutabajua je, kwa sababu ndio kitu kinatufanya confusion maisha yetu yote. Hatujue huyu mtu anatoka address yake ni wapi. Na nikasema mtu mwenyewe unaweza kujijua ulitoka ngambo gani, nikasemea ile neno pale. Sasa neno maombi, kama mtu anaamini neno kuomba, ukiona mtu anakuwa anaweza kuomba au anakuwa mtu anaamini anataka kanisa ya maombi. Maombi ni kitu kinaonesha ule mtu anajua kusema juu yake kuna mamlaka nyingine. Ule asiyejua juu yake kuko mamlaka nyingine hana wa kuomba. Kuomba ni ule mtu anajikuta anakosewa kitu fulani, ndio inampasa aombe kwa mtu fulani. Ndio sawasawa vile tuko naomba kwa Mungu. Tunaomba kwa Mungu kwa sababu tunajua tunaishi duniani, lakini juu yetu kuna mamlaka nyingine na kuna mtu mwingine zaidi yetu. Tunaweza kumuomba, tunaweza kumulilia atujibu. Ukiona mtu eko muda wa kuomba, ule mtu anamkonsidere Mungu aliyemuumba kusema eko na mamlaka ingine juu yake. Na Mungu kama anafurahikiwaka watu sana, wale watu wenye kujua kuomba, Mungu anabapendaka hata kama habayajua kuomba sawa sawa. Atabapenda juu ya nini? Wakati mtu yuko maombi, Mungu anaona kusema huyu mtu anajua juu yake kuna mtu mwingine. Iko sawa vile mimi naenda kuomba kwa mzee Pichu nisaidie kifulani. Make naonekana mimi nakosewa, na mkonsidere mzee Pichu njoo iko na mamlaka kunisaidia kile kitu. Make namuona eko na uwezo kuliko mimi, eko na nguvu kuliko mimi, eko na kile mimi niko natafuta katika maisha yangu naweza kukipata kwake. Mungu anampendaka sana ule mtu mwenye kumkonsidere Mungu kama muumbaji. Sababu katika dunia kuna watu wale hawajuake Mungu eko na uwezo wa kubasaidia. Sasa akiona wewe
unakuwa na ile akili ya kumtafuta Mungu, unipe kifulani, kwanza utapendwa na Mungu. Haleluya. Hata kama hauyampa chochote, hauyamtolea, vile tu kuitika kumuomba Mungu. Sababu katika dunia kuna njia mbili, ya shetani na ya Mungu. Ile njia ya shetani, watu wengi, maandiko yanasema kuna njia kubwa na pana yenye kunyooka inaenda kwa shetani, na kuna njia nyembamba yenye kusongwa na miba yenye kwenda kwa Mungu, yani kumbingu. Maki njia kubwa ndio ile inaenda watu